असमको माटो बोकेर असमको ढुङ्गा घुटेर बनाऊ है हाम्रा गोर्खाली यो असम साह्रै सुन्दर असमको माटो बोकेर असमको ढुङ्गा घुटेर बनाऊ है हाम्रा गोर्खाली यो असम साह्रै सुन्दर यो असम साह्रै सुन्दर कोही ठाउँमा डाँडा कोही ठाउँमा खोला यो असम के राम्रो कोही ठाउँमा डाँडा कोही ठाउँमा खोला यो असम के राम्रो जन्मदाता अमेरिकी माता यो असम जन्मदाता अमेरिकी माता यो असम हाम्रै हो असमको माटो बोकेर असमको ढुङ्गा घुटेर बनाऊ है हाम्रा गोर्खाली यो असम साह्रै सुन्दर बनाऊ है हाम्रा गोर्खाली यो असम साह्रै सुन्दर আপোনাক ত্ৰয়োদশী বুলি কোৱা হয় চতুৰ্দশী বুলি কোৱা হয় পঞ্চমী ষোড়শী বুলি আপোনাৰ নাম আছে এখানে ষোড়শ মাতৃকা ইয়াৰ আইকাজমি আমি পূজা কৰিছো ষোড়শ মাতৃকা ভগৱান কি হল দুৰ্গা মা সকলোৰে অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী এখানে মা কি বুলি কোৱা হয় সকলোৰে অধিষ্ঠাত্ৰী एक बीमार इंसान हरि नाम जपे पकड़ता इंसान इसलिए दोनों आंख पर सभी जितने भी दोनों आंख भागे एक साथ जिंदगी को बेभारा सारा हो गया ना जिंदगी को बेभारा सारा और गम बोली तो सारा एक बार हरि नाम जपे हरि पानी से करके
नबस है धेरै कार्य हजुरबाहरू पनि हुन्छ हैन नाच्यो भने भोलि कथामा आउने पो नसकेला कि घुँडा दुख्ला कम्मर दुख्ला नसकेला भन्ने पनि लाग्छ होला जसलाई म नाच्न सक्दिन है मेरो शरीर स्वास्थ्य राम्रो छैन भन्ने जसलाई लाग्छ उहाँहरूले ननाच्नु होला है त्यस्तो
गुरु আমার পাররে প্যারা একেলগে হাত চাপি বজাবচোন কৃষ্ণ হৰি বল একেলগে আৰু 100 বছৰৰ পাছত আমি মানুহক ঠেক চুৰি পাওঁ মোৰ কিন্তু চিন্তা এই নাক যদি পিছুৱাই নাৰজী কেনেকৈ নাৰায়ণ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আজি বুলি কইলা আমি বোলে মানুহক উৰাই দিব পাৰোঁ কিয়নো আমাৰ এই শৰীৰ উখৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত চেলৰ দ্বাৰা হয় নহয় উখৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত হোৱাৰ বাবে বৈজ্ঞানিকসকলে চিন্তা কৰিছে আৰু ইয়াৰ আধাৰ কি নাৰজী নাৰজীয়ে যে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ অন্তৰ্ধান প্ৰক্ৰিয়া বা তেওঁলোকে নাম ৰাখিলে টেলিপৰ্টেশ্যন প্ৰচেছ অন্তৰ্ধান প্ৰক্ৰিয়া বিষ্ণু শিৱ সকলোৰে বোলে আৰাধ্য দেৱী সকলোকে সৃষ্টিকৰ্তা দেৱীয়ে হ'ল মা দুৰ্গা খুব সুন্দৰকৈ এতিয়া স্তুতি কৰাৰ পাছত গোটেই ইন্দ্ৰৰ স্বামী নিভাৰ বাবে আপোনাক আমি দশমী বুলি কওঁ দ্বাদশ আদিত্যৰ সূৰ্য এটাই নাই সূৰ্য কেইটা আছে দ্বাদশ 12টা এই দ্বাদশ আদিত্যৰ বোলে মাতৃ परशुराम धाम को मालिनी थान को कल्याणी माता को ब्रह्मपुत्र बाबा को परिचालना समिति को अलि मजाले हाम्रो लागि कति कष्ट गर्नु भएको छ परिचालना समिति को आफ्ना आमा बाबाहरूको व्यासजी महाराज को व्यास आशिष गुरुदेव को